pasingat nama bersalam assalamualaikum na assalamualaikum makadero anakna waalaikumsalam makadero loka makutana na ang kamiga emak tak apa makadero na makna katumatu pasingat kuna ku tate duawi udangnya kada kodega mak ku kada ko mesui makadero na mak lotong kijai mesuna kanda to amanu nasa mega to na iye ero si sanang kapasingat tate dua aga na po assalamualaikum nak assalamualaikum kade waalaikumsalam oka makutana na ang kamiga mata kami mata nasang napudakaje onang aga na podaki onan nasa makade akada ko mesui maku cocok ni nak mesu to ngiga mata nasang kami kilalang arah alena tip modangnya nak kada kode gagai alena tip pagur mak balena ya romma na masuk ko mondri na pintu ewe na kosongi lobangi mondri na pintu ewe mapakwe tandrena colong ajena makre pasinga pakku palena baja aku lo imesu mata suruh pacema nengi ajena na sabakaru wita due. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risala wa addal amana wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini pada angka kitu madapungang riolona masjid Baitur Rahman kami maka kuange pada tudang untuk peringati suatu acara yaitu Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sabar kina den batu tudang insyaallah atudangat ta angkewe maka kuange insyaallah najan ciki nabita rihat desee nabita narampe kuat desee man ahabbani kana ma'i fil jannah niga umakku pojika sibawa ka matu risuruga wattuna na puada nabita makare niga pojika sibawa ka matu risuruga iparotes iku malaikat sahabat nah tanya malaikat sahabat angka sahabat mate kumondrina nabita aga napau surona pungala ta'ala to ngamuaga yatu ipawe maka dana reko ipoji ki sibawa ki matu rilalan na suruga aga pasabaran nate sahabat na karena nabandingkan ngi alena sibawa nabita moro ni acikacinna nataro tatonga masampajang manasatoni lisa suruga nadep panamelo papesawi hadiri sidang jamaah iya nagaronasa melo yewa sibawa nabita tama suruga nadek napada pakasiyange dek napada amalae tapi makade nabita almar'u ma'aman ahabbah na iya to ripojita tateki tulisi bawah insyaallah amin. Bapak dan Ibu insyaallah angkangat takwewe peringati maulidna nabita insyaallah pada melo kita masuruga budi insyaallah tapi at-tamange risuruga meresak ladak tubuh tapi ku tamange suruh asana ranaka malam maladak nih mulus lalangnya tamak tapi aku lalangnya tama suruga negalak de halangan nah hadiri sidajam
Justru itu dek natama bawa tahu surga angka pakare somola yolona bangsa nangkai hadiri akwewe idi onronge insyaallah nasab bimana ki malaikat mati di surga pamasena pungala taala amin. Bapak dan Ibu insyaallah detona minta bupanah nah karena liwat ni tate asera jadi to melo motul le susengka pemang jadi ini Ibu dan Bapak contoh bupa rilino degaga tau melo man rasa-rasa lo manengi manyamang akolino degaga pasompe itawe patiwi imorwali jok katega limba tasik limba kampung sangadin na melo mi sapai anyamangenge persis matu asori mondrina pungala ta'ala dek gaga tau melo tamaranaka lo mana ngitama suruga insyaallah hadirin sidang jamaah. Nah ibu dan bapak ya kumelo kita masuruga memang angka jaminan na nabi tak tama suruga detoro na nasang ini bita makadewe boro pa acika cita nataro tatonga masempajang namo deto napakorobo pa wadi moto kita masuruga cuman agami jancin na nabita hadiri sidang jamaah aku hadis angka hadis pura ibaca hadirin sidang jamaah makanya nabita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza minu ila syittam min anfusikum ada manu lakumul jannah makanya Nabi tak tanggungi alemu poleri enenge sipa utanggungi toi utamangamuri surga tanpa tes 100% lolos masuk dalam surga yang penting tajamingi aleta poleri enenge nasa Nabi tak hadirin sidang jamaah agana iya enenge nomor sedi nasa Nabi tak jaminan Nabi tak tama surga asdiku iza haddastum betuana tongako nareko mak bicara ko aja motoli mak beleh ibu ya kiki gadene kata beleh launa sesuatu ni dek itu magi bu na patu-patukan Nabi tak iyewe belewe na karena mapamanarangi wija-wija nasa Nabi tak makanya Nabi tak ada saya takhayyaru min nutafikum fa innal irka dasasum justru iko orwanewe aku loko mak bene pilih tangai itai aku tanangi makundre angkemu elok muatare uasitatikmu na karena magai fa innal irka dasasum iya welerenge mapak batii ya ko ambok na pak beleng indok na pak beleng otomatis anak namatu pak beletoh itulah hadisnya fa innal irka dasasuna sanabita ambo si bawa indo pamana anak na hadirin sidang jamaah jadi ibu dan bapak ibu deto nang kata balle bapak na de umat apa ini bu okay bahayana ballewe pura naruntuk guru tak ke haji mapiar sam aku Mekah si bawai guru tak menrek Mekah ya Roma kundrayero si hotel topi guru tak ya Roma kundraye si minggu ni dek nangka najoka masih emak berjama itanai ko guru tak maka deh magi idi dengan kata juga mak dari jama aku masih maka deh halang ka ustaz maka deh siang ngeso nih halangan nasa dua nih minggu nasa jolo-jolo lokat tanaiki detoga nang kata balewi bapak nasa madari gerek na balle Fiku carana na balai hadirin sidang jamaah maka dia guru tak fiku carana nasab biasa ustaz
mapacin na timakada mo pa halangan mo pa bapak nah magah tinabalai laken hadir saja nalolongan aku makan menre Mekah deneng kenapa aja halangan nasabak magai waselena balena aku lakena ini nah hadir saja mah jadi mega ya rob mega mau pa balle lengen jadi ia ni nak patu-patukan Nabi Ta'e aku loki malah contoh Nabi Ta' lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Nabi Ta' sipungan na mancaji tahu dek neng kana bale sipungan na tahu jadi ya naron apa manara loka ku makna makare magai jadi ibu dan bapak aja tapuji bale anak ta nasabak magai ini mutona lesui nasabak biasa tu tangga biasa robal lewe loy mace anak tak joka pasae aja na mace na wali nga ponyo nyang sisan na matu lesui na lupe malinga nyonyang anak na makare anak na ma tegi nyonyange makare aju makare na mate manang iba balu nyonyange itu hadis saja makare anak na bodoh kita makare magi muasakan nama dongo nasa aku mate ni pak baluna ya lamanan ni baluna nasabak magai mau maga mate to ni pak baluna itu hadiri saja itu napiru anak-anak tak apalagi lah kita dari iballe hadiri sidang jemaah mega mau pa balle lenge bu tegain biasa balewe aku pasae aku pasae biasa mak balle tu si balle ni pak balu mak balle pengali mak balle to iya rawatero hadiri sidang jamaah magai makutana wi bansana ku sentral sengkang jadi itu pak balu ku sentral sengkang hadiri sidang jamaah iya ko 150 sebu natanga ki tawari wi tawaduana tawari tawaduan nama keremagi biasa mapaku tu hadir saja iya robalu sebenarnya 50 mi sebu modalakna makutana pangaliewe makare siaga lina iya suara lampeta bu makare ye 150 sebu makare pangaliewe wadiga arwana pulona nasang ais dena rate modalakna agaro dena rate modalakna na 50 sebu modalakna na neloi pangalewe arwa pulona na kada dena rate modalakna padahal angkana nasaro 30 sebu sikeke tapi ikala keke eku gatenge makeke gangkana aga na pofa makare yaro pangalewe wasangi loki arwa pulona nasaba ya tapo ya lalo diku kasih sisana makare pa balu aku makut bale ya tapo mi lalo di tak tawaja ni pale sisana makamaja di 100 bunak kamajaran makare pa balu na balle kaiye nasang ya romi fulona dina nasang idi tabale toka 50 mi modala na ihe agan aku mapa ke ibu pato waselet na balewe yanre ipandrengat beneta ipandrengang anak ta wijawijata de gaga baraka na hadiri sidang jama lesuki ku nabita sifungan na tau nabita de nang kana balle sifungan na mancaji tau iya ne wadinge ibu pa ipamanarang wijawijata nasabak magai lesuku ini apa kami matoje tu makundrai bu ini tuh yang paling berperang kepada anaknya adalah wanita indokna nasabah angkami to indok alena to lipa guru anak nama balen alena to suruh anak nama balen beku carana aku kapasinga na makare enak angka tu matu pasinga kuna podangnya akereki degage emakku mesui na kona na SD bupa becu mopa dena lo mak balen nasabah mage wali mopa sisanang ke pasinga na mak bersalang assalamualaikum na assalamualaikum makare ro anak na waalaikumsalam makare loka makutana na angkamiga mata apa makare na makna ketumatu pasinga kuna ekutate duawi udangnya kada kodega ge makku kada ko mesui makare na mak lotong kije mesuna kada to amanu nasa mega to nana iye ero sisanang ka pasinga tate dua
aga na po assalamualaikum nak, assalamualaikum kada, waalaikumsalam o kama kutana na ang kami ga mata, kami mata nasang napudaka je onang aga na podaki ona nasa makare akada ko masuim maku cocok ni nak masutong ngiga mata nasang kami kilalang arah alena tip modangnya nak kada ko de gaga kada ko de gaga alena tip pagur mak balena ya roma na masuk ko mondri na pintu ewe na kosongi lobangi mondri na pintu ewe mapakwe tandrena colong ajena makrei pasinga paku palena baja aku lo imasu mata suruh pacema nengi ajena nasabak karuwita due. Inilah hadiri sidang jamaah. Aku ni mondre bupa alena tipodangi anak nak kada kode gaga natina suruh anak nama balik agak ibu cocok nih anak indo pak guru anak nama balik ambok na pak guru anak nama menau tega mondro si minggu lo nama lepet tahu joke anak nama Juma waktu na joke anak nama Juma lesui malah sandala aku masih betul na menau sandal aku masih gangkan na lesui na barasa anak pokoknya na cala anak gora bali bolana aga na pok magi nang kata barasa anak ta nama kanja sipak na tuh pole tuh majuma aga na podangnya anak nama asana na podangnya bali bola nasen na jallo anak na kena na asu nana asu minaseng makanya magame emang minaseng pole masiji majuma menau sandal aku masiji dena patujui andrina ilaha illallah benengin asakana kato molengi andrimu angkato na pake malapa tapi gaga iko bawa na semas sandal tak perlu berasa aman itu hadiri sidanya cocok nih indo na paguro anak na makbale ambo na paguro anak na meno aga na kumapaku hadiri sidang jamaah nasaba ini tu nalesui bupa iya ini nalesui risesena balewe tega pi mondro mabale tawe bupa iya ro biasa na pegau tawe akong ka biasa pegoi aja na ta pegoi pemang makare magi lesuki kunabita acueri winabita dega ga baraka na kuyandre bupa berpolia balewe polia ceko cewe polia harange agero balewe tega pi mondro mabale aku makola matimbangi piku carana aku makola gola kasi mak balu gola kasi tania pipa na sapua kulebo na olakna katu biasa bu ayro pipa ewe ya sapua kulebo na ola ema pakwe to rata ya lebo na ola na taro ero gola kasi sabab pipa na pake tapi tanya pipa na pake alena iya liman na patiti na panasa puako lebo na ola na iya mabutun nono enala tal 5 sendru na panoki si kupadoko na golewe maka da 1 liter si senang ke pangaliewe na kare ibu si liter mo aga yena sa demo pakita matamong kataroki si liter arok yolo pi macena pangaliewe padahal ini hadis saya makanya guru tahari sa almarhum aku deto tamelo mabale deto tak bale halala muto tanre ya ko makadai pangaliewe bu silitere mo aga ye akada bawa ni iye pura muatu ilitere demi de kena kade to tak bale pura bane kada ke iye pura muatu ilitere daripada onairo nasabak makare guruta basani ye iya ja manang asori mondri na pula taala tanya na duit na kamajara te tanya to na gaula kasi aga na kamajaran apalan na sampajanna ko capu apalan na sampajanna apalan na sumbanganna capu apalan na sumbanganna apalan na sakepitarana capu apalan sakepitarana apalan na hajina capu apalan na hajina dega gadis sama kamajaran sinin na jana irona purena balle-balle na bango-banguang alena manang sopon rengi sorry mondrina pula taala. Inilah bahayanya hadiri sama bagian yang dinamakan bohong, yang dimakan balle bupatok agar roh risesena tapi aku matimbangi biasa tanya kilo na pake
Aga pale kilo. Tanya kilo na pakai kilo. Itu hadis saja mah. Biasa kan mita aku iri lalange ko sengkan, ko tomi sengkan itu aku manye. Iya. Aga roh biasana patimbak gabaewe aga magi je iya panatimban narikolabu asoewe. Iya pa biasa natimba kulabu asoe. Bahkan hadiri saja mah patimban nama tu biasa ceritakan maka deh ustaz aku kumetomi romon rosaro subhanallah agan hadis saja mah nah aku ni romon rodena nama kasing itane rosabat labu aswewe magi ta cama timba aku tangaso beri mana sairi ta hadiri saja mah ya mana nahi jadi mega tu tahu hadir saja mah waselet na timbangan bahkan kena runtuk guru tahari salmarhum maka dia magai waselet na timbangan na lihat bola waselet na timbangan na lihat oto waselet na timbangan na lihat dar na lihat galung bahkan waselet na timbangan na Hendri ke Mekah siulap boleh na Mekah na kena lasah ipamadang waktu na ipamada bupa denu lepuada kalimat syahadat tapi deto na mati denu lepuada kalimat syahadat ya kuberena lalangi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu lima sau bawang as maka dia only ipu iman supaya pu iman lalengangi nama kanja nama lango na baca yoli si pu iman namu pu iman makuto pungaji tisamuka nasa aceri kana nasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah timakada bawa as masang bawah ya kumendre nililana de nanulen no si runtu ipu iman sabak de to na mate iya angka ba oba ne si cocok de to na mate malalala subui si runtu pu iman iteke ipu iman agai podang puang ngaji magi nang kamapaku kirui di korite sampai jali waktu tak luar biasa sampai sunat tak luar biasa pokoknya semangat tak luar biasa magi baru-baru ki pole Mekah ipamadaki detu lepo ada kalimat syahadat aga napo ro puang ngaji ro makade pu imang aja lalo tapodangina makade aga pu ngaji sa aja lalo ma aga pu ngaji sa aja lalo aga pu ngaji sa aja lalo pu imang makade aga makade pu imang ia tu waktu ku talalangi dua kalimat syahadat maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mapamula puna letu capak nawe kalinga maneng loka maceri ko hu imang nade ulai aku menre ni lila ku de nanulen no maka magi ne de nulen no lilata maka asal menre ni lona panoi angka ni lila na timbangange rumah cacae langga yawana lila ku titodok nade nulen nono inilah hadirin sidang jamaah bahaya nariko ibu pak iya nih dega ga baraka na bupa titai engka tu tau mapakoro na sabak magai etana na to lima mancaji mapakoro tiba-tiba dega ga waselik na makare mage dega ga baraka na hadirin sidang jadi ibu dan bapak wija-wijata tu aja kamana ke magasana dari makuan na ro aga kira-kira pas sabar na pakoro na karena aku rangan na pendidikan agama hadis jamaah riwaya wijata tuh jadi ibu dan bapak syukurlah deki angka rumah tahfiz angka pesantren aku kampung tak ini belawa alhamdulillah itulah cahayanya belawa hadir saja menarik kongka pesantren sekolah agama iya na ibu pai inaro nasa nabita makrewe utanggungi alemu pole ri anang sipa utanggungi uto utamanga mursiruga iya naro nanuro sedi makrewe asdiku izahad dastum tongeko nareko mak bicara ko nasabak magai ia tu lilewe bupa ia tu lile malam makla de tapeta magi nasa guru ta malam mak tapeta nasabak de gagalilana yang kedua lilewe asana de gaga bukuna magi lilewe na malam mak tapeta anu becu mi dua bawa jari lebak-lebak na becu mi tapi biasa na solangi anu malopoewe hadirin sidang jemaah ia tu nang kapapatana arai makada salamatul insan fi hifsil lisan asalamakan
rupa tawi aku lilana monro, coba gare mita ye tanah aku lilewe monro matan manasama kada aku lilewe monro itu asal makange akong katau makare hey aja namu tuli manana kutu salah ini onro mu kutu tianana ko gare kutu joka tu padiri kok timega baca kutu de panana de timega baca mi ipadiri ya naru makane salamatul insan fi hifzil lisan na iya salamakan na rupa tawe aku lilana monro hadiri sedang jadi ibu pakasingi risesena lilata loka wadata rupa tawe ya kuyewa ada makane magi insyaallah aku tabakal lebih tawe insyaallah na bakal lebih tahu kitu wadata rupa tawe insyaallah. Inilah yang pertama hadiri sedang jamaah nasa nabi ta ritujuna tanggungan nabi tatama surga. Yang pertama asdiku iza hadastum. Yang kedua wa'aufu iza wa'adatum. Artinya itu wa'aufu iza wa'adatum pasilenarengi janjimu. Insyaallah al-wa'du denong na iya janji hadiri sidang jamaah indreng. Nah, sabab magai inilah hadiri sidang jamaah. Itulah yang kedua risesena yewe agasana na patu-patukan nabi ta jaminan nabi ta masuk surga. Yang ketiga jaminan nabi ta masuk surga wa addu izatu mintum. Artinya itu laksanakanlah amanah dengan baik. Artinya itu laksanakanlah amanah dengan baik. Apa itu amanah? Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu amanah hadiri sidang jamaah. Iya ro ajeta nataneki tumatu fungla ta'ala aku sermundina. Ajemu puramuaga mu pake malalang loka masijien. Utumu puramuaga mu pake makalutu masampajang. Limamu puramuaga mu pake matulekeng. Lindromu puramuaga mu pake suju. Inilah hadiri sidang jamaah. Mega tu tahu sakelinge makanja utuna dena mapadi makanja watakalena sempurna makanja matana tapi dena kanita masjid tapi hadiri sidang jamaah angka jamaah na masjid bulu pabulu kusengkang tahu buta tegi mondro tappa kasi iya ro tekken ro aku toiro mondro na leca ro tahu buta na nalaksanakan sempajan 5 watwewe matto iriatiku makada tahu buta toli laksanakan sempaja 5 watwe ega na tahu de na caca matana de gang makanja matana makanja watakalena magi de munanang ka nite masjid hadirin sidang jamaah. Inilah hadir saja jadi ibu asempajak kina suruh anak ta masempajang kare magi tanggung jawab ta itu bu na sabab magai macilaka tu tahu ko din asempajang loki kan bisa cilakana ita kare rupa akong ka keluarga ta mak bagi sujadan ku boleh Mekah de na katawata aku din asempajang de na katawata iya itu hadir saja mak sabab magi rasa aja mo lingi agalo nagaw kang na dito nasempajang ila yang kedua makare guru ta aku pasempajang mate cocok lada iku makadaki lele ripamasena pungala ta'ala tapi kodena sempajang aja na tak kadagari lele ku pamasena pungala ta'ala makare magai de gare nasi coco na sabab magai de na sempajang akada bawa ni lele ripacalan na pungala ta'ala apa pasti barasa itu hadirin saja. Jadi ini itu Bapak dan Ibu. Ya naro nomor 3 risesena ye wa addu izatu mintum. Apa laksanakanlah amanah dengan baik. Nasab napiro tubuta depi gaga harta pangkat dan kedudukan. Jadi ibu dan bapak mau maga egana waraparata mapulo hekto tanata mada 7 tadi ta kubange asal dega gata patama ku masjid ta sumbangan dega gata puneh dega gata puneh na sabab magai isala sale menemui itu matu lino. Jadi ini hadis saja maa balu isesa aku kabale labi-labina sakena alengi na hafiz na napake hadiri sidanyo insyaallah nareko mapakero mabaraka itu bunyata mabaraka itu raparata. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala hadiri sidanyo wa addu izatu mintum peganglah amanah dengan baik magiro amanawe hadiri sidan jamaah nasaba maresala de itiwi yaitu amanawe yewe amanawe pura yareng apa sulapa dega melok terima iga nare pula taala pertama nale pula taala amanah yang itu bulu dega melok terima makare bulu engke amanah
Dega mulut TV maka de toba kapang de ulet TV matana lopi malampu de patoma belle aja de ulet TV maka ni kana pala yareng maka de alengi tasi epuang malwatosi na daratange tasi ang kewe amana de na le TV bulu dega tu le TV dia kada namu ya apa de tu le TV maresa TV lopi malampu kada igana pala yareng maka de alengi langi yalengi langi dega mulet TV ya de na mero malay bulu si bawa tasir ay namu ya puang meresa tu TV liwa resa no sabak lopi malampu de pato korupsi de to pemaga iya nasa igana pala yaling maka de alengi tanaiwe yalengi tanaiwe de sina lo tarimeng maka de magai ay namu ya puang de to letim maka de igana pala yare maka de alengi rupa tawen si sana yale rupa tawen ibu dani ku mula talong angke sana amanah de ka mulet TV salah ni main depan ya reta penampai ini itu hadir saja maka de ala ni main maka de jolo de toga mulo korupsi de toga mutulima belle lomo ko malampunas mon di topi bicara puaya tuh ala ni main inilah hadiri sidang jamaah justru bapak dan ibu aja tahiran akong kata kulino maka de dibalakan persoalan nasabak magai memang ini amanah hadiri saja maka de Allah taala wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat bateku patarendre anak apona Adam iya bateku patarendre anak apona Adam wasurumantra iku daratange wasurumantra iku tasie bakangku udarewe wasurumantra yang kedua de pada olo-olo bansana nyarangi sapinge bembe mandre arru de upapadai makrewe asuwe coki mandre buku bale de upapade manu cabuk mandre awang de aga pale walor nandre warazaknahum minat thayyibat iya na halala pure fakra leka kumandre tapi mega to hadiri sidang jamaah mega halala tapi anu harato melo tinandre iya na nasangi fungla taala makare makku mani bateku patarendre tapi alena matoti pakaryawa alena inilah amanah yang ketiga hadisan yang keempat tanggungan Nabi tatama surga yaitu wahfazu furujakum artinya itu wahfazu furujakum kita laki-laki ada kehormatan kita juga perempuan ada kehormatannya artinya itu bu pak engke tu alat taidi orwanewe si bawa makunreye jagalah kehormatannya itu insyaallah na jaga toki asana na tanggungi ki Nabi tatama surga itulah yang keempat hadirin sinajam yang kelima waguddu absarakum artinya itu waguddu absarakum tangi pakitamu boleh ri doseweng tapi ibu pak mari salada ni maka kuangi je maka remage ia roma tewe marisa itahan pada bade kusingkang subhanallah maka remage ia ro kuele ia sirta ro lari elekele mega maka kuangi nah tanya burane bawang makun reng napa ya makun reng ya roji luar biasa na maleji bawa lari iya maleji bawang taro ni maleji benenge ya rawajunna malampe mua ngade mana satu ngaje irita jadi aga aku mapa kue irita madosa ki agar nak ada dasar latih dilihat berdosa tidak dilihat barang bagus tapi ko istilahna na bude ko sengkang aga na bong irita madosa ki dan irita upan na pasyangka itu ini ya istilahna na mode jadi narima ko na rupa pada ibu tapi untung ibu pak untung ini sabah akoro jalan lembu sengkang dulu pak biasa aku makare tawe lembu anam sengkang kos-kosa lembu anam sengkang luar biasa magi semua isinya itu adalah wanita panggilan semua nah yang naro resaka makare magi dindin na kos-kosange dindik kutok wah napan rasaika makare magi pura ya rosiseng pana turu-turu pole ku boleh 50 meter nono pole ka masa pajanga sara turu-turu na nono angke kuro ya rona kos-kosangero mapara kabale mangolo alau iya lo kalorei
desa gaga na yana rumah perkabale na maluatoni kue detona na habe desa gace de kan no solongangi iya tapa neng kalingana mo ni motoroko puliase tapa cenga mita ka napa na tanga aro na makaraka agan napi tabulu ni. Inilah hadirin sidang jamaah liwar resana maka kuang ibu pak. Jadi madarika ibu pak ya mapikiri maka kuang makaraka ini baru 2024 ini. Kalau 2030 nanti agan na pego na nak mundiwe. Luar biasa. Aku koro jalan lembu hadir saja mak. Narapi maka kuange. Aku loka joka mas sampai subuh. Madari si runtu ka ero. Mapirang ero napa tasijaka bawa ro na kwewe si gande telu. Napin lesu tosi loni jokai di masjid napa tosi lesu alena hadiri sidang jamaah. Kami to koro kuma kadete jalan lembu subhanallah. Inilah hadir saja mak. Jadi nerima kuan ro bapa dan ibu, anak-anak tatuhi, tajagai ibu pak nasabak magai. Ni kan misangi. Aku mapa kwewe hadiri sidang jamaah. Nah, luar biasa nih nako inaru nasa nabita tanggungi pak kita mu pole ri dosaewe utanggung itu utama ngemur surga. Yang terakhir bapak dan ibu, yang terakhir nah tanggungan dan nabita tama surga risesena ye hadese wakufu ediakum artinya itu wakufu ediakum tahangi limamu pole ridho sewe betuan na yaro niga na misangi na reko biasa nala anu natawe anu harang hadiri sinajama biasa nagesa anu harange biasa pokoknya iya mana nahi nasa nabitae maka ditanggungi apa biasa tuh aku tolok ke dari aga biasa lambace ladang iterung biasa tapa materubami na jepu napa nasang ay manupi ni poda punana na dina kana podangi na rapi maka kwange na anu yandre tama ilalan na babuana mancaji juku hadiri sidang jamaah lapi juku kilan na watana dega aga bisewi sangadin na piranaka maka nabita kullu lahmen nabata min haramin panaru olabi tungke andre harange inu harange dega aga bisewi sangadin na piranaka. Paling terakhir bapak dan ibu aku loki lesu ke nabita maka dela kadekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah mengenai kebersihan hadiri sidang jamaah lesuki perese ambok na nabita ambona nabi tabupa sipungenna mancaji burane de nangka natamewi watanna anu haram indokna nabi ta ita lusuriwi sipungenna mancaji makunrai de nangka natamewi watanna anu haram anakna pemang mancaji nabiwi ambona nabi ta iya mani nagesa makunrai pangulutatomani amina indokna nabi ta iya mani nagesa burane pangulutatomani mani Abdullah anakna mancaji nabiwi jadi ibu dan bapak aku loki pada cengi wijayewe makarewe usahakangi pandrengengi iya mafacinge nasabak magai yaitu makundraye akong kanandre angkalepan ko arona menjadi persiapan air susu ibu ina kau anu harap purnandre pasti pindah itu benda haram kepada anaknya hadiri sidang jamaah. Jadi ini ibu dan bapak mudah-mudahan engkau dapat berkah pula taala ditujuna ide engkau mereka ingat di sesena ye limewe tanggungan na nabi tatama suruga asana nenge makanya nabi ta tanggungi alemu pole dia nenge sipa utanggung itu utama ngamur suruga nomor sedi tanggungi alemu pole di balewe tanggungi alemu pole di jancimu tanggungi alemu pole ri amanewe tanggungi alemu pole ri paraja itu kehormatan kita laki-laki dengan perempuan yang kelima tanggungi alemu pole ri limamu yang keenam tanggungi alemu pole ri matamu insya Allah aku mau tanggungi mana itu nenge utanggung itu utama ngemur surga tanpa tes langsung masuk ke surga hadiri sidang jamaah lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila tu qasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.